Okay, untuk create satu view.php supaya dapat paparkan semua maklumat yang telah diisi oleh pengguna. Okay, kita create satu blank page PHP. Okay, save as kan dia, bagi nama kepada view. Save. Okay, view Okay, kita masukkan tuliskan tag list. Okay, kita tak guna form Okay, tapi kita gunakan table. Okay. Seperti tadi kita ada first name, surname, email, website, message. Okay, kita buat satu garisan. Okay, kemudian kita masukkan binding, record set. Okay, record set 1, then X, table 1. Okay, nak sort boleh, tak nak sort pun tak apa. Okay. Okay, dah ada record set. Kemudian kita kena letakkan first name pada first name, surname, surname atau username. Okay, kita tukar je lah username. Okay, email pada email. Okay, website pada website. Message pada message. Alright, then kita nak repeat region. Kita nak insert repeat region sebab kita nak view sebanyak mana data yang dimasukkan. Okay, boldkan ataupun select apa yang kita nak view. Kemudian pada server behavior, repeat region. Okay, all record. Ataupun you want to show 10 records at a time pun okay. Okay, klik okay. Okay, try preview. Okay,